COSATU House is a crime scene. Why is it a crime scene? Because in that building, thousands and thousands of jobs are killed every single day. Emitameni yokusebenza ngendzaba yekuswelakala kwemisebenzi kubantu labasha. EDA ithi itawetfula logo lekubita i-Youth Opportunity Employment Certificate. KwaZulu-Natal has a history, even post-94, of people voting according to tribal lines sometimes. Mengameli we-ANC Youth League Colin Malachi uthi ngalesinye isikhathi isifundza saKwaZulu-Natal sivota ngekwebuhlanga kanti baholi be-ANC kumele bafundzise bavoti ukuthi bakha lubumbano lwesive sinye. Lishonile Mbukeli angikuvusele tindzabeni telulwimi lwesiswati lesitfula se-Auckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC. Kanti-ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi ku-X, ku-Facebook, ku-SABC Plus kanye na ku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Emitameni yokusebenza ngendzaba yekuswelakala kwemisebenzi kubantu labasha, EDA ithi itawetfula logo lekubita i-Youth Opportunity Employment Certificate. Ithi lolu hlelo lwabo litawenda ukuthi bantu labasha baphume ngaphansi kwelihlelo lwekuhlomula esilinganisweni sebuncane bemholo batfole lwati lwemisebenzi lolumqoka. Umholi waleli qembu John Steenhuisen uhole umshudo ngaphandle kwenhloko hhovisi yeCOSATU eBramfontein eJozi. Kanti lo mholi usole iCOSATU ngekusekela lokusebentela etikwalolu hlelo lwesilinganiso sebuncane bemholo. Wathi ke inesandla endzabeni yekuswelakala kwemisebenzi kuleli. Lo mholi ikhuluma ngemigomo etemnotho lelicembu lekhishwe evikini lengcile. John Steenhuisen uthina bangathatha insambo tekuhola uhulumende idinga ngithola imigomo letawusombulula lenkinga ezingasedule kwesolakala kwemisebenzi kulelive. Uthi imithetho uhulumende lebukete imisebenzi limata umnotho iphindze ibulale namathuba emisebenzi. COSATU House is a crime scene. Why is it a crime scene? Because in that building, thousands and thousands of jobs are killed every single day. Thousands upon thousands of the hopes and dreams of ordinary South Africans are cut down in this building every single day. Lo mholi yavuma ukuthi kufanele lube khona ihlelo lesilinganiso sebuncane bemholo kepha wena bangakuthi luhamba lugcine. Well, of course, I mean, you have to have some of those benefits, and not all of them are bad, but the minimum wage is a major disincentive. We're not saying scrap the minimum wage. What we've said is keep the current minimum wage at its current level for existing workers, so nobody's going to lose any benefits that they currently have. EDA ithi ngaphansi kwahulumende wayo bantu labasha ngeke babuke kondliwa nguhulumende. What we're saying is that through the Youth Employment Opportunity Certificate, you will grant young people the opportunity to exempt themselves from the minimum wage to make themselves far more attractive and easier for business to hire. Njengoba sekusele amavikela ambalwa ukuthi kuyiwe likhethweni amacembu epolitiki nalabo labangene likhethwa ngokutimela batawuqhubeka ngekudama kuheha abavoti. Mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa wethembise ukuthi licembu lakhe litawubukana netinkinga lethlasele ummango wase-Wolseley eNtshonalanga Kapa. Ngiso sodwa sifundza lesingaholwa yi-ANC. Kanti linani lebalandzeli bayo liyancipha kusukela ngelikhetfo la 2009. Mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa uqale umkhankaso wakhe welikhetfo edolobheni lelincane iWolseley leliseBreed River Valley. Lendzawo yatiwa ngekhiqita titselo nemawayini kulesifundza. We are going to focus on jobs for young people, but we are not only going to focus on those who are 18 to 35. Even those who are over 35, we are also going to build jobs for those who are older than 35. Labanye balandzeli be-ANC labe bakulombuthano baligathe ngalabovu lolikhetfo. I-ANC yiyo eyasikhupha enhluphekweni. Silapha nje i-ANC. Sinezindlu nje i-ANC. ANC yaduzuyivotela ngoba sinezikhalazo zethu apha. I-rent iphezulu. Sihlala emikhukhwini enezilot ezine-toilet. Ramaphosa ubese uxoxisana nalabo labatabe bavota kwekucala elanga.
Njengoba sekusondzela kulalelwa kwesicelo se-IEC sekuphikisa sinqumo senkantolo yetelukhetho lesavulela mengameli waphambili Jacob Zuma ukuthi abe khona eluhlwini lebantfu labatawumela i-MK Party elikhethweni. I-MK Party naZuma sebafake sexwayiso sekuphikisa ukuthi lolu dzaba lulalelwe njengalolo loluphutfumako. Kulolu dzaba lekuhlelwe ukuthi lalelwe mhla tilishumi lenyanga lesidulu iminyaka i-IEC ifuna kucaciselwa ku-section 47(1)(e) umthethosisekelo ingxenye yesinqumo sayo senyanga endlovulenkulu sekuthi Zuma akhishwe ehlwini labo labatawungenela lukhetho. Kusenjalo betindzaba bate-SABC batfula imithombo lethembekile ukuthi umengameli waphambili we-ANC Jacob Zuma losakumholo MK Party kulenzeka ukuthi avele emva kwekomiti eqinisete igwegwe mhla tisikhombisa lenyanga lesidulu kulo mnyaka. Kusexwayiso Zuma ubone namacala lamabili kwephula umthethosisekelo we-ANC ngesikhathi eqinisekisa kusukela iqembu lemkhondo wesizwe mhla tilishumi nesithupha enyangeni engongoni nyakenye. Kwesibili wavela eluhlwini labatawumela i-MK elukhethweni. Kulesombe Zuma angamela nobe ngiliphi ilunga le-ANC lelisesimeni lesikahle kwendeni lokho kuleli hlangano. Mengameli we-ANC Youth League Colin Malachi uthi ngalesinye isikhathi isifundza saKwaZulu Natal sivota ngekwebuhlanga kanti baholi be-ANC kumele bafundzise bavoti ukuthi bakha lubumbano lwesive sinye. Bekakhuluma emhlanganweni nebetendzaba lomuhla eJozi. Malachi wende letiphimiselo takhe ngesikhathi athi i-ANC beyinebalandzeli labanyenti KZN ngesikhathi kusenamengameli wangaphambilini kulenhlangano. KwaZulu-Natal has an history, even post-94, of people voting according to tribal lines sometimes, which is one of the challenges that we're faced with. If you can check the voting pattern in KwaZulu-Natal, under that one of Nkandla, the tribalists from Nkandla, you saw the ANC increasing votes. When President Ramaphosa came in, you saw the decline a bit because of how they've been cultured. And we're saying that through political education and massive education, the ANC leadership there must go to the ground and educate our people. That we're building a nation here. We're not building a tribal groupings. We're building one nation of South Africa, which unites all South Africans behind South Africa. Now, that is the plan that we're busy with. Now, the issue of KwaZulu-Natal, it really needs us to work hard. We've lost some municipalities in the north of KwaZulu-Natal. But some of the municipalities we've lost also, sometimes ourselves must take responsibility because we must be organized and take responsibility. Some of our deployees we've sent there, they were sleeping. They were not servicing our people. Then our people, if we don't service them, they look for an alternative to be serviced. Lamuhla sixoxisana na Sophie Mkwena longumhleli wetindzaba temhlaba etindzabeni te-SABC lenaye ahlanganisa iminyaka lengemashumi lamathatfu aqala kusebenza emsakatweni wemphakathi. Leli uma livota kwekuqala naye ke abeqala lokumenta ukuthi abe nelwati lwenguquko lebekhona kuleli solo labuswa nguNtsandvo yelinyenti. Utasilandzisa ke kafishane nje ukuthi asaphile wabona yonke imibuso ngeliso lebunzatheli yini layifunzile njengobe lona uwesithupha. Asikubingelele mamkwena sikwamukele tindzabeni teswati. Kafushana nje Mam Sophie ungena SABC kuqala kubusa hulumende weNtsandvo yelinyenti. Ubuyaphi kanti futhi nguluphi ushintsho lo walibona nakuthatha hulumende lomusha? Ngazalelwa eFree State. Ngafunda khona kodwa ngaphinde ngabuya ngeza eSoweto lapho ngangifunda khona igrade 11 ukuthiwa kwakuyi-standard 9 ngaleso sikhathi Mulapo secondary kodwa ngahamba ngaya eJordan eVaal ngaphinde ke ngasebenza ngaba uteacher uyazi mawune grade 10 bokhona ukuthi uteacher kodwa ke ngaphinde lesikolweni eSibukeng College of Education 91 92 93 94 ke ngoJanuary February bengisiza umphakathi ukuthi ngibafundisa ukuvota ivoter education ngoba ngangibuye esikoleni ngangakatholi umsebenzi ngaphinde ngasebenza ke kwa IEC Electoral Commission as a monitor ngisebenza eVaal nganceda ke ngokhetho ngomva kokhetho ngoJuly nge2 1994 ngaqala lapha ke emsakazweni ngisebenza eLisedi FM esilaziyo namhlanje ngaphinde ngaya ke eParliament ngiyintatheli lapho ngabuye eJohannesburg solo ke ngila manje. Mkwena ngiliphi lishintsho lo walibona nakathatha hulumende lomusha?
into engayisho ukuthi njengomuntu wayehlala emaplazini impilo yayinzima kakhulu. Ngiyakhumbula uma ngesikolweni ngangihamba amakhilomitha amaningi kakhulu. Ngangisuka ekhaya ngo5 ekseni kusuka kuSub A ngingane. Ungacabanga ukuthi ebusika kwakunjani ukuthi ugijime uye lokishini uye esikolweni kubanda ungenanazo iqathulo kuye esikolweni ngoba sasihluphekile. Ngakho ke uma ubheka kwamanje uyabona ukuthi inkinga ziseziningi kakhulu kodwa inguquko zikhona ngoba abaningi abantwana abazali babo abasahlala emaplazini nomsebenzi eplazini uyakhona ukuthi uhlale lokishini. Ngakho ke abantwana baseduze esikolweni sengikhulumela kuloko engakuzwa kunzima kakhulu kimi ukuthola imfundo. So kungcono ukuthola imfundo kodwa ke nalabo abasakhala kakhulu ngoba uyazi ukuthi baningi abantwana abasahlupheka kakhulu endaweni lezi ezingaphandle emaphandleni lapho kusenzima kakhulu. Enye into thina sasisokola ukuthola amanzi kodwa ke kwamanje siyabona ukuthi amapompi akhona kodwa inkinga ukuthi la mapompi awakhiphi amanzi. Ngakho ke kuphinde kube nenye inkinga yokuthi noma ke i-infrastructure khona sesiyibona iguqukile kusenezindawo ezikhala kakhulu and ngakho ke kuseseke inkinga kufana ne-electric ikhona kodwa kukhona amanye amakhaya basakhala kakhulu nale nkinga esinayo electric. Ngakho ke kunaloko ukubona ukuthi yebo inguquko ikhona uma ubuya uyazi lesasikhathi sakudala kodwa ke kuningi okusadingeka ukuthi kwenziwe ngoba abantu laba bebehlupheka kakhulu abamnyama basahlupheka ababaningi. Mkhwena naku sewuhleti ke uyasebenza SABC ugcina ufika nasekubeni ngomhleli wetepolitiki uyenza uyehla temave emhlaba. Yini loyifunzile ekushintsheni kwabohulumende solo kwaqala nga1994? Engufundile ukuthi uhulumeni lo ngoba kuseseke inhlangano leyo yaqala ngo1994 ukhongolose ANC. Mawubheka endabeni zangaphandle basaphethe leyo mithetho ebaguqula lelizwe ngayo. Mawubhekwa endabeni zangaphandle lapho bafuna ubudlelwane lapho bafuna ukuthula. Namanje uyabona uma kunezindawo la kuxakekile khona la kuliwa khona bayazama ukungenelela ukusiza ukuthi kukhulumisane ukuxazululwe inkinga lezi njengoba ubona bayenza eGaza. Kodwa ke kuba nesikhathi lapho izidingo eziningi zila ekhaya azikho ngale ngaphandle. Kungakho ke kusemqoka ukuthi bazame ukuthi noma bebhekana nendaba zangaphandle baphinde bakhumbule ukuthi la ekhaya mawubheka kakhulu abantu basakhala kakhulu. Mkhwena sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga. Kanti ke nguSophie Mkhwena wetindzaba te-SABC bekathi sibuka kabandi ke njengoba esadi ukuthi ke siya elikhethweni. Qhubekela embili netindzaba mbukeli. Kuqhubekela embili netindzaba mbukeli licala lekubulawa kwaSenzo Meyiwa seliphinze labambeleleka emaviki lamabili. Lokho ke kulandzela ukuthi ummeli webasolwa kuleli cala asole umbuso ngekubatuma. Umbuso lomuhla wetfule ubufakazi lobusha mayelana nekuxhumana ngamakhalekhukhwini kwebasolwa kusukela nga2018. Ummeli wemsolwa advocate Mshololo ukhale ngenganiketwa sikhathi lesenele sokutfola lwati kule micukutfu lebeyisetjentiswa inkantolo. I would like to place it on record that this is a trial by ambush, my lord. Yesterday I had all the day to consult with my client on all the documents that the state is preparing or anticipating to use. However, the documents were not supplied. Umbuso utihlabile tiphimiselo tamshololo. I strongly object to the language employed by my learned friend say that we are dishonest. We are officers of this court, will never be dishonest. No, English is not our language, but I suppose that's not really what, or I want to believe that's not what my learned friend is implying. One will be tempted to say they are cooking, they are manufacturing day in, day out, so that it can fit what the state wants to do. Because I can tell this court now, they don't have a case. Bekufanele solwati kute buchwepheshe angene eboxini labofakazi lomuhla. Inkantolo yamanje eRoodeport ihlehlise licala lemadvodza lasitfupha lasolwa ngekubamba inkunzi ebe imoto nekubulala umdlali weKaizer Chiefs Luke Flores. Lokhu kuta ngemva kwekuthi umbuso ucele isikhathi sekuphenya loludzaba kabanti. Labasolwa babungene nemacala ekubulala
kubamba inkunzi nekutekela phansi bufakazi. Lo mdlalo oneminyaka lengama-24 wadutshulwa webelwa nemoto yakhe ngesikhathi athela petrol eHoneydew eJozi enyangeni leNgcile. Mbukeli masibiya etitolo kube nemehluko lomkhulu emkhakheni wetekukhicita ngenyanga yamabasa kulandzela kungacishwa kwagesi. Asikubongela mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati. Uma usanza kungena ukhethe kahle disekhona hlala nathi. Inkantolo yemacala laphathelene netimali eMbombela eMpumalanga iphindze yalihlehlisa licala lelibukene nalobeka indvuna yetekuphepha kwembuso kanye nalabanye labalishumi-nesikhombisa. Lelicala lihlehlise kumhla tilishumi kule nyanga lesetulu kute uchutshekwa nekukhishwa kwesinqumo. Kanti lokhu kulandzela ukuthi labanye bameli bangabi netimbepha temacala lokubange kudzangala enkantolo. Bongo kanye nalasolwa nabo babukene nemacala ngohlakalo kushushumbisa imali kanye nekwephulwa kwemtsetfo wekuphatfwa kwetimali tahulumende. Mbukeli sikubutile ukuthi utawugomela yini umkhuhlane lomusha ne-COVID-19 lebonakala ngemazinga laphansi. Uphendvule ngalendlela. Kubalulekile ukuthi nawungumuntu ikhathalele impilo yakho. Nami ngilomunye wakhona ngidabwe ngigoma. Mina andiphinde ndigome umsasazi. Bendigonyile last xa begonyile i-COVID-19 ngoku kuzawusebenza uThixo ngoku angizugoma tu. Mina ndizahamba ndiyogonya ngoba kubalulekile ukuzikhusela before isifo sifike kakhulu xa uvileyo ngazo. Mina esayidini lami ngizophinda futhi ngigome njengoba uhulumende asho ukuthi asigome because vele before khathi cida kufika i-COVID-19 ngahamba ngayojova zange ngizobe ne-problem. Ngeke ndigoma apha egemini msasi hayi unothe andizi. Zange ndiphathe kakuhle tu i-vaccine yandigulisa msasi hayi mabahambayo ngizosala. Uma sekukhishwa ekhambi ukuthi kumele kugonywe cha mina ngizoba komunye abazohamba phambili abazihamba bayogoma njengoba sekuqaleni kwi-COVID-19 ngeze ngahamba ngayogoma. Hayi msasazi ngeke siphinde sibe sagoma abantu balimala ingalo zaduma abanye baqhawula ingalo mawumgome mawube yiphilisi ke ngoku into ebhetele mayenziwe hayi xa kusela iphilisi zonke singaye. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yetfeswa ukuthi iphendvulela ngawo. Kube nemehluko lomkhulu emkhakheni wetekukhicita ngenyanga yamabasa kulandzela kungacishwa kwagesi. Kanti i-Absa Purchasing Manager Index yona yenyuke nga-54 index points kule nyanga leyenggcile isuka ku-49.2 enyangeni yendlovu lenkulu. Inombolo lengetulu kwa-50 isho kukhula ngalesikhathi lengephansi kwa-50 isho kuncipha. Kanti lokukhula kwesekelwe kungacishwa kwagesi lokholele ekutheni amabhizinisi akhone kutfola ima-order lamasha aphindze akhicite umthwalo. Nasivakashela etimakethe yetetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo, iMamelodi Sundowns ingahle iphumelele isicoco se-DStv Premiership isasalelwe yimidlalo lesikhombisa. Lokhu kungenteka nangabe iSundowns yehlula iKaizer Chiefs lomuhla Nzambama enkundleni ye-FNB. iSundowns inemaphuzu langu-59 ukuthi iStellenbosch sihlede endzaweni yesibili sibe na-49 wemaphuzu kanti sisasalelwe yimidlalo lemine. Ngaleso sikhathi iChiefs nangabe iyaphumelela lomuhla itawuhlala endzaweni yesikhombisa. Asihlole eMbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi lethamba embiteni kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM.
Lishonile Rebecca ngibambe ngadoda imbili kuweke nelisimba lakho egoli ekhasi ukuthi ngizoba lesiphethe lethamba ebili kuhlele liphuma embiteni namhlanje sihamba makusihlwa nathi lethinza ke sikhwama lesinciphethe lisake abantu abalimele ukuthi ingodi emigwaqeni kuleli vele eNingizimu Afrika i-Road Accident Fund njengoba ke la namuhla bekase ke bathula ke umkhankaso lohlose icazulula ke icelo letinyeni labanato kunale ke lovisi le-Road Accident Fund simemlekele lovisi ehlelweni liphuma embiteni kuthi ke sidaxoxisana nabo kabani ngentulwa lokulesifunza sempumalanga tiyaqhubeka ke inhlelo ekuqinisekisa ukuthi itikolo lesifundza kuba ke itikolo letiphephile letikahle letawuqinisekisa ukuphepha nekuvikeleka kwabo ke bafundi njengoba ke itikolo letemfundo kulesifunza empumalanga bekase ke lixoxisana nathi ukuthi inhlaka letisinzekako ukuqinisekisa ukuphepha kwabo ke bafundi ukuthi itikolo kulesifunza empumalanga letina letinye ngesimbi yesithupha kuzomathi bensimbi yesikhombisa kumsakato likwala kwala ngamadoda embili Rebecca Mbukeli tingako ke talomuhla tikhona twelimi lesindebele kusasa asiphindze sihlangane ngalokutako kanzi ngembi ukuthi sihambe ngabe simenjani isimo selitulu noBandile kuyashisa kuyabanza kanzi vele bekwendeke njalo mangabe kuqala usika ukusho kona ukuthi nje babukele emakhaya bangatikhusela kulawo makhata lahlaba khona kanzi ke nalokushisa ke bazame ukuhlehlela emva kulelanga ngoba lona limnanzi kodwa lephosana Mbukeli thola letinye kusasa ngelwimi lwesindebele mina ke kwami kwalomuhla kuphelela la sale kahle Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babukela emakhaya sanibonana sibuka namhla namhla kusihlo siyabona ukuthi imvula nemoya kubonakala ngathi ihlobile cishe even lonke babukela emakhaya umoya ngakuthi imfifi kona ku 30 km ngeli hour kanti elangeni lakusasa siyabona usisilo abelesele njalo kanti ke la esifundeni sefle sikhuluma ngadotonke kungena khona lapha entshonalanga kababukela emakhaya kubonakala ngathi ibhebhethayo kwemlilo emadlelweni letinye itinzawo sichapha indlela sebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali ingodi kanti ke enhla chubeka khona ibandile emafri chubeka wefika khona enhla neliva babukela emakhaya lapha enzaweni lapha eGauteng singena khona kufuthumala kwelevel tocala khona ku12 kunyukele khona ku27 iPitoli hlethi ku29 kanti Carltonville icala lapha ku8 nyukele khona lapha ku28 sinyukela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musina hlethi ku31 liphala licala ku30 nyukele ku30 Thabazini naye hlethi ku30 kanti Belabela icala khona lapha ku10 inyukele khona lapha ku31 sihlela endance lapha esifundeni salapha eMpumalanga esikhukhuza hlethi ku28 Mbombela icala ku49 nyukele ku24 Mashishing ucala khona ku11 anyukele khona ku26 Milibeke hlethi ku27 Carolina icala ku7 nyukele ku26 kanti eMkhondo cala ku12 lihlethi ku28 emba kumadini lapha eKwaZulu Natal abavakasheli lapha eThekwini labasathe egci khona hlethi khona ku27 Peter Maritzburg icala khona ku14 nyukulo ku31 Lady Smith hlethi ku30 emba kumadini kanti uLundu icala khona ku16 hlethi khona ku28 enzaweni lapha eMpumalanga Kapa eMthatha hlethi khona ku32 liyashisa kuleyo ndzawo enquba nakhona 32 kanti ke kulomo cala ku16 ekuseni anyukele khona ku32 kwaNontsholi icala khona ku17 lihlethi khona ku35 kuyashisa kuleyo ndzawo kanye neqonqe ihlethi khona lapha ku36 babukela emakhaya singena khona lapha eNtshonalanga Kapa enzaweni lapha eCape Town lihlethi khona ku25 lifuthumele kanti eRiversdale hlethi khona ku31 iGeorge nayo 31 kanti Beckford West cala khona ku20 anhlethi khona ku32 emba kumadina kanti eClan William lihlethi khona ku35 liyashisa kuleyo ndzawo babukela emakhaya singena khona isifundeni sefle esikhulu kunadotonke kanti enzaweni lapha eKimberley hlethi khona ku29 DR cala khona ku13 hlethi khona ku28 Sutherland ihlethi khona ku27 kanti ke Appington cala khona ku15 nyule ku34 Calvin hlethi ku32 lapha eSpringbok licala ku21 ekuseni linyukele ku32 emva kumadina sinyela khona isifundeni sefle silandzelako lapha eFree State babukela emakhaya enzaweni lapha eFrankfurt cala khona ku7 nyule ku27 kanti ke eBethlehem nayo ihlethi ku27 ibambe neFixburg kanti eBloemfontein cala khona ku9 linyukele ku29 eWelcome lihlethi khona ku34 Bothaville cala ku12 anyukele ku31 Sasolburg uhlethi khona ku27 kanti ke lapha eWelcome nakhona lihlethi khona lapha ku34 babukela emakhaya singena khona lapha eNorth West babukela emakhaya Rustenburg uhlethi khona lapha ku29 kanye neLichtenburg kanti ke lapha eHotelsdale cala khona ku10 linyukele khona lapha ku29 Tosca hlethi khona lapha ku32 Freiburg cala khona ku10 anyukele khona ku29 iTaung ihlethi lapha ku31 kanti lapha eMahikeng cala khona ku12 linyukele lapha ku28 bukela ekhaya ngakala ngathebeka ngiloko lebengiphathile wona namuhla nisaleni kahle